Hello. Tunin ko ahi kaloi pa to kay nin video ka Instagram de ka tehon nin he video ji pam tale tu masanga supi ka US to boy in to ting le now pa James Koki na Catherine family channel nei pa in to ting le PR7 Pauline la in amaho kay ni no ngai lu na zala ka ko na amaho da lo hi la hong win hi cha ko na chu ke ho YouTube ho zong subscriber hong pungin amaho zalen ka ki pa be se rin kay nin I mi cha ka bol the hon pon hi chi video wa hi chom cha hong le ki pa thu sei di ti a hi video hi kan sim hon hi in mabana zong ni support jing win lang ki tho ko mutin ki support to chi uti ti a ka hung taw ki he lena bana chu amoho thum keu hiloba amoho channel ngai lu a amoho fans ho nang ho amoho akuna fans on nong ti a chu ke channel subscribe nin bol pi he ki pa thu kin zong avelen kan sei kinin amaho thum ki wa chu hil imalol thing loading hin amaho thum channel support ho zo sin no ki janin support ji wa chu to ha pathian lung si na 3k hong wa la hin mabana zong ki sot to ji kinutin kinutin amaho channel zong support jingutin ki channel zong ki a chu kan tau ki he ke yong le aban bana zong he preng hong kan bol mai the hon hin ke ni hin preng hin bol la chu mai the kong ki de lon mai la long dao ji de la long tian le abana ga sei we nom chu tu chunga NSF trophy hung pe Cookie United FC ho he ngai lu ta he win ai chu nam min pu a hung ki chi ma he win ga ti ti ngai ong sum la pai lang sanga jong thasam he win koi ta bong long le a fan so ngai lu ho zo sin ki thu pi ne thei theng ki thu pi tin ta date 9 October le ki chim ki du hin kuima ID stadium ma chim du hin a chi thei chan chiu tin support na tin ga visit jing te ti chu kuima nam mi tian nong na bol thei chan bol thei chan bol utin ki tho pi ne thei chanin ki tho pi utet ti a ke ni I mi cha hi lo he hon zong lang ka hung taw hon he ni uba chan chi tan te tu na ke ni ke pa thu sei na chu bye bye